adofo mamu nyina atnas medenchia if you read this question chebre mu nyina we did the what's best popular known as Mregede ebi frame akwanye mejeso ebi frame Lion Peter mejeso we didn't do super and then you discussing me we really want to pray you know ebusuya for the thing in other say yes ni adwuma na ye mpanifo se obesuya fofon do a na wade moblo suma so se obesuya fofon do a na wade moblo suma ba adwuma me ye bia magyan anam se me yesi ti adan na me hwe na menye ni so atin ko manase ena ma yenwe no yemfie se nche me woten de me fa me se nche sin na me se metwa ti bibia me ye bia no be the seriousness ebe wure me atin ko manase yo ya da mase mo hwe Tema boy na asidan kamudi. We are nothing unless you people say so, and we are nothing unless you make it so. Mregede ho asema ye be come at yachi. Mregede sorry the character no. It is Judas Iscariot and the Peter. I use to be see na safu wo so. Ye ongrofo bi omutisa. These two personalities any ye Yesu mai. So what you say? It may get character no sanity. But this guy is so respectful, very calm. And then we are here for Mregede. So yes, senior man. What's the Mregede character in the you say? We bring our crowd and come watching the street and come back because now I'm home at it. But in one, I mean, so far, he's one of the best characters in our Tema boy because the guy really handled the role very well. We also be able to say, as a obey be been a beca will be a comedy before be should be more like now you say reality. I'm proud of role now handle it like or a good job and then Rebecca say the character na dear since I saw the being and I said dear food to be fat a dear free. You say there are people like Mregede in the world, like your characters be our but me uncle for ya na omu me Mregede character to me as a person ya na say for no mu mabem once obi wa no mo a obi treat you bad say be ya o be shape you abrabo because if she e kwa ya ode virus character na fast so say obi a no tie class na ya be fa na city na ya san maniska e bie shop amano na we are three ya nipa no de ko enya nya problem na okọ ne tina kopem ho a chese oso won hwe nanim kra mi wa dan so nya wusika nipa na de sika ha ma o yo me adofo nya hwefo me cheche obi biala ene mo maniti am Mregede na adru so aye kan ho ase nti mi mesusu mi wo mi die na wo se misumi kam Mregede ho ase me na meka amususu ma hwe Mregede obi a no kwenya mi anim mi hu no ache mi Mregede san ache pa mi kai yekutwa movie bi woni krum aye yon so ache na bon sama fa hamas ya movie na ache zamre na zamre mi hu Mregede da wati tete bi achi na so this why this bit pa pesini adwuma pa zamre no wum da betina won cheda nya bi nye zamre so na ne de squad akokuru mu to hu ye no nukwenya mi anum mimi ni nipa wotimi ba me nchen ene me bedi nkomo na the guy na ye obi a me ne collaborate no nukwenya mi anum aka fiti almost be 10 years ni ana me na collaborate ya abapim ene ya sa na me adome nyina sa be hia o bat camp wasa dia ya so aye Tema boy Tema boy really na be prayer na in fact director cry and everything really change so that I say that obi ase otesa and I say it is here I think come as actor I say me like I say me deliver me best but ebi mu hu ni say na meti ente san pacho ente sa se hwe Mregede rule na wo pray ni pa nkasa dia
And guess you about to say a bob question. As we say, it's in the ocean. In an easy shape, maybe Shabamba and movie be swing. How would you that? It's a mafia man, you swing. When you know a movie maker, say, ah, this is it. You say, Miss Meeting acting. I will be father, this is rare. I don't just say, I'm here, example. I don't just say, I'm here. I'm not a million because I said that idea. I don't get my some money. Swatting commoners. Adolfo, Mima Obia happy New Year. Media men can happy New Year, happy Babupe. Happy New Year. If you say Yame or name me no me no year. Because I'm say, I fit 2020. Zero na head to a bomb, a bro. Nansu Yame who ye mobbo. I'm a fear bet 3 years in the eye. The catch everybody said and I said, Obia shed Tema boy. I dare fe any nipa fe. No cause them say they try short videos na Tema boy so a kasa. And you might be brave womb. My about time. Na me ba kwara aboni na me wo ne ba wi ase. Ama wi ase sa so anka ye. Enye nipa nyina na wo nkwara papa. Enye den a wo mienu mienso enye den a wo benya de ne hodwo na onya de ne honyo. Nti sankofo no ya no mba ya braboma. How do we deal with them? Like one question I may be some. Omo abraboma anya careful. Ebe ya se ko fan crowd group na no. But me the other can say such people mba abraboma fire lesson. Like you need to learn, say, oh, how do I prove this guy wrong? And then the best way to prevent somebody is to level up. Because if you ask now, you want so be sure when you're here and I say you can or say, oh, my wow. You also have to work extra hard now so to me reaching a level. That's our offer. The one such characters by a brother, you know how to deal with them. Instead of saying better than loss, you man lesson. Am I your brother? Abusuafo ebi mutie ebi so ntie o hwa no patutu to amasori enam chen ya Maria Edin Mregede Mregede asam de ese e kan yentimi nkanwi nkofo bebra kan na mimi sugar de meka aka fa Mregede hu ne se Tema boy me ni Mregede hyiaye na hwene bebregu ni kom e ma ye hot a me peka papa bia be fa ko baabi no na ogina kwan ho ha ma adwen opeme de omo ne house address ma me a ode nam kiosk bi hu e wana me hu se be me omo number na enso ni nyina mu no eye movie se de Mregede tie wo Tema boy mu no se enipa be ye 10 ejina ho ni enya beye 5 or sankofo num group num a na yese wi ase na be sei ba nya sa na tie sa sunu under normal circumstance na bi wo bia mu nipa bebre na bi wo mu ba se ye be ate ni e de kira eno nkyere se sa na ye den ye tie ye de asi ana de obitimi ye na ye director ye creative nti no wa ka kira se ye ni sei suban se na mpese wi na di na wonso wayi na di e de akira mansan ye sanfoni de akira mo se what is sisa ne wiase ye ntena ne sa o se wa yes tu mi bai free ho me bai ya mobomobo e beta ka nyanyame anko no maduro wi wan show suban papa me se sa na nipa bitie na so amasa so a ke ye nya bi nka nipa boni bia so won faso nipa boni ni bia ne ho nkra bia aduasa enso enye den a da bi wo ho a ubetimi ayi ne bibi ye di kire wiase nyina ye da mo nyina mo ase ahwefo mo a mo hwe Tema boy mo nkoso ana mo hwe ye wade o ye oni pa bebre di mamo Mregede so ya me ba o ye wi a ye kosere ye wi a ko bosiri hehe o ye me ba ya anya ne saa ne nyina ye so obi aya enye ye da bi wo ho a memenye da bi wo ho na meye da bi wo ho so ono so ye da bi wo ho a wonye eye adwuma ne ye se de be ya ye be yi wo ha ne amane bi afiri mo so kwa adwuma ba no abre na de to virus o ho no mo na hwe a na chese wani age eti Tema boy ni mu nsem na me ba be kan e fam Mregede die no minim se de Mregede eye
enkofo bebre beka se Mregede su eso me a me Mregede anante afri tete no die ni su no enye dia character ne dia ni su kakra wuri but nye nyina Mregede obi a oblen ho ase omle ho ase a untimi nkohye obi ase mmenipa ko no empejawo betima ka se ochen virus bebre but nam se wonim dia wo hwehwe wasase ese so na wonim dia wo pe na obla ho ase nyankopon ma oso ntimi ono so atimi anya to base abla ho ase ama virus so ayusu no ni wuro no dia ni kura nyame anim enam se oye actor ni ntino ana watimi praise a wuro sa ama wa wotenche no wodwen se nisu ene ne ban ana mi usa something neba say nyankopon hye because Mregede you be a ono say o kasa mo bete and so we chase me check akra and then when the right time came you link up ana men and link up no so I think say things are in right order. I think so like click not for job no the guy is on course, he's really doing well or you'll be he's serious with it make so far like serious characters our company to boom you know Abraham boom Mregede didn't count yeah or fight to man serious like okasa one now you know yeah and yes I know Mregede is a very respectful guy and then humility on him but you say obi a oko off now the character na yi juma yeah now what you say the guy is really a character Mregede ye one cool guy oba starter obete se Mregede kasa no na eden pa oni mura na ebo ba Mregede ye obi a said ye hu no TV so ahoden bi be hye ni muma ne ye he kasa anyhow ye nipa trimodeni ade nya sa na otie in real life no be pe na asem Mregede ye ni papa ne ntokwa pe o movie mu outside me hu se Mregede akonda me hu so didi atem da en oba akra no respect am Mregede di ma emba mpo no aya na enwanwa say oba set so a na o twa bibi sa otimi e portray sa ade no oye ni papa Mregede esuban na ode oyi na di no enye sa de yehu ne physical yehu no adofo senka ne ye nyina ne ye te sa ade a ene nka ye kase ye shoot obi anka wosi yewu ye nsori biom se ye nyina na nka ye papa ye ampa anka ne ye ko bedroom so ne ko ye nyama bi manka ya nyenyem but enye sa ye director ye very creative was me penny say ono ma wadwen ne kra petri na wo the best aba out aje bi a wutimi ye bia lumba se da chi wo homo ma sha ase ne fa hu wura mu yie na ye me kai me rest ni mo che rest ni do a che pa mi bu na 19 years na me wura mu a che na se obi di 19 years apade na fia den saka o de beji ago o de o chesi oba kra bosu mi na o saka na o de wa ka no kre na be di enfie dun kono a pestardom na minya na fia na obi dun fo bi na me sa be ka wa ga de beji ago dabi e o fe ni ago enti na mo se me serious Mregede me pentofa e bia mo bia na asumbi o so atin komonas enti we die yesi wo safo nsa na ho ana enipa wan kasa wontimi nu na won obi na bedi mo adanse enye me enti Mregede I'm proud of Mregede like he's really and then Tema boy na make us o ka ho na ma Tema boy e be here because it got to a time bibia am who say amanfo emotions say kosro ye time na Mregede hit no so pa and then when it happens that way I feel like oh Charlie we are doing a wonderful job because Mregede so a character make us we influence say Tema boy a lot yeah na the influence na what Tema boy and some not very great one thing some who want the character say oh was some crime ho brase bi one because who say otimi patch out easily so like otimi patch out otimi de na suban no on ya won kofo bi sa wo wiase o obetimi de ego na sie na bibia wo painting no wa brand ho ase onya wia on abu the real because Russia atama na virus we city na on pe virus man virus came back to the village now face oga na to car Ghana ye of fast fa kwan bia so ko patch out. He doesn't smoke nor drink. He doesn't drink any alcoholic beverages. We are very good. Senior, we like I say, oh my, I am my film so tosi. Why are there? But you want to why be? Them are baby. The like I say, be a one year. So one way you
Mregede Ojo Odonipa. So never judge a book according to its cover. Obi bisa say Mregede on we and am say there be abrantie no cigarette kura no o nya dia onimi ye. Bibia odomani bia so ofiri ni pem na waye. Nti me de me kan say obi amfa ntu ne hofo. De o sa Mregede ewuro no mu no. O sa asu mu no. Mesre se eneni ne nyina no obesesa afiri ho fi se won wani tua. O pre na wiye no ekosi sei. Isiro bibiala. Wo hwe. Se wo hwe ni nyina na wonya futu no mu nyina so na wo sa subscribe eba ade no mai fi se yenya aka se ye som no de. E be som bebrebe ama mo anka sa so no mani agi. Afiri mu kwa de e be support mo nyama mo kra. Ani afiri Mregede su no wo be hu ni mo fi se ye koya inye nsan e de. Igusu aye kwa. Ti mesiro bibiala. So bibiala subscribe again mai. Say ya mani man so ti na to yi. Mregede de uhun se ni su a enye ni su pamcho na me di kan aka. Obran ho asefa. Obran ho asefa ne nantin so ache. Boni bi wo mu a let me tell you fact come ka ache me mfa hwinsi. Mfa hwinsi because pamu ka de e ma ho kan. Enye ni su. Me kala taron. Ro na wo play de me kala taron ana wa mana dead yi ama obi a hu se. Ono so o ya actor pa. Senya wosi hunu nya saa ne suban tie senya maka ne suban ye obuade pa Mregede aye adwuma pa wo Tema boy ni oka wo bi o so inspirational oboa ibi obe bia koso boko o ye adwuma Mregede entimi ka bebre mfa no ho de meka bia ne beka nya se Mregede aye adwuma eso ani suban bia oda na di bia ma ye hu nipa su different dem because e bi ye say Judas Iscariot obe huhu na wakaw Jesus si Peter wo so na mesi wasa wo se rade me no ne beko wo se akoko mo prince accord wo yimi ama ampa akoko boko koko ba ko na wo yini bi na Mregede ye o Tema boy no wo yi virus fi wo se pu de ni ba no so no mo dan Judas Iscariot o she akombo Mregede aye adwuma ye nya be kan se onyame empagya no ko pempen so na onyere no ho era masri mun ko so na mun subscribe se de e kan de bia no na mi shira mun na assalamu alaikum Timede obi biala se se mo bia obi amfa Mregede ho abufu enhye ne tirim enkase ade na waye no eye ni su enye ni su se wu no street na ye wanyi se bia ade na waye no obe pira no to the time say woni ba ho so no we pira wrong person pacho me nyina enfo nko to your zone do your role model and do your type me ma ye me de nto susu de ne de obi an checking life ni ntimi mo amon ma ntimi nkoso enhye nyame de ne nyam. Thank you for your portion, no greeting. It's a part of moving act and stand requesting social disabled. Thank you for your portion. Yeah, that was adofo na monim. Won say me ene bronya bra me shebrak. Masama ya in fact. Masama ya 21st November na me see me maame. 27th December na me nua monta afo me ene odi machi. Ba ko susu afiri mu ya. Nti menya kwan de me de ya wo sem adofo mo ni wa me ni wo amomo ame na menya ye no ate na virus mo bi kura na o ma bua me o ma bre me Ghana fo de o ma me no mo ye ayin YouTube no nche no ma no kura make na o mo hwe me make no kura kire mo o mo bre nipa nche no ma bre me ma dofo mo hwe bibia me ni amontafo no ye be ye ayin no 6 February 6 nti mama bua me wate wo nsa kakra mama nsiri o wo nsa kakra na ade aboa me uni ewu a ye o na ye kanuafo ni boy pantafo mu a ye ye miensa pe na ne ba ko afiri mu nti mi sunam si mini anu mienu sese ba ko afiri maka mini anu ko adofo mama kalini mama bua me wate February 6 February ne be ye the owo bi ade ba me bia meda wase dodo me number my number no me mobile money number no ye 0244 517 416 mobile money number and the sika from bro ni ye say throw the money to ade 0244 517 416 say me WhatsApp number there eno so ye 0552 871 686 the mom the money
go through pass ne de 0244 meka biom 517416 nyame shira mo de obama me bibibia nyame wonyuma afi god won bless mo wate mesu ama me mesu me mamu mfra bo chire ma ti mo bo no wate bye Charlie, like to say the way I see come is that you people shouldn't take like say we just a movie, just a series. A character being a you when such people come into your life now, you know how to deal with them. Like said, I'm a catcher now. In all now, a man never been boo up him, a man could be boo up him, like right over negativity, not far rich positivity. Until that was it. I'm still pleading for you guys. More subscribers, most subscribers, not still on. We are down because like I want never say I'm from Bremo. I'm who say they are trying to say my mama and yard. You know what I say. Subscribe. Ebusuan for that was said they be a mo sharing. Mo subscribing more. YouTube no more show, but subscription na hear more. Na mo say be man call for. Na min shra mo say mo hwe na mo support ya bra nyina. Me fa kwanya we so. Nyina na me we me na mo. Me fa kwanya we so. Na mastimo yi Mr. Mo. Me director. Ni ma me yi no 1 week na I think say the two manim. Time na do January way. 23rd of this month. January. Mr. Mo. Ye papa e ma me da fom abusuan na moma be ya bro amano ne wa na bro tirefo abusuan ne mo body ye ntimi fancy mu yesre mo kitwa bi ensa kakra bi amode be support ye director virus no yesre mo de munim ne number de bia mo ye na me nsura mo say mo be ye ne sa ma ye nkasa bebre ye da mo ase tema boy Mregede ni nyina ni yesre mo musha Mregede a enye sa na oti o oye ni papa afutu aka de bemma abata kakra so ne se ade o menke bi ya to me so obesi so na so oya ade bia ade a ofuri se oye na se fa ne ko wie prison na fa ne ko wie se de uwo mu ko ade a ka beti mam se jana ne ade a oye no na fa ne ko wie afiase na so a fa ne ko wie uwo mu ko ade a chane mane ne ise ye start sin adwuma ne bi kwase nkwase apafo adwuma ise mpi ne didi ko agya ye fita se me na mete maame nchen ne ya na mete no ise mpi bet me kwa na mete ne no obi nti bi patin ko manase mi pushi na watin Mregede nka so watin ko manase nti ye ne de Mregede ya discuss rule no busafo munya odoso nko e ma Mregede ebe Mregede bi ya no ra busafo me se mo no nko ho you can see Peter but not be hold on I think come on us it was a form of business I mean come on bye bye